Ćao drugari, evo nas ponovo sa Bibirima. Danas ću vam pokazati kako napraviti zdrav doručak. On se brzo i lako pravi. Potrebno vam je 200 grama pakuljica, opsede pakuljica, kakao, akvavila i kiwi. Prvo sipate opsede pahuljice u secka. Ajde sipaj. Dobro. Sipate kakao. Može. Sipate kakao. To izmotite. Sad namestimo mi ovog secka. Čekaj, što smo tako? E tako. Skidate ovo. Sipate kiwi. Zatim sipate kiwi. Sipaj. Dobro. Pa vodu. Praću. Tako. I opet počnete da mutite. I to je to. Uzmete 2 čaše i sipate ovo. Ćao, vidimo se u sljedećoj epizodi. Doviđenja.